sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod gani pagayam tayo a Dolores. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Dolores. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan kadagiti dua nga anak mi. Nakababain man ngem amok ngamin apakaadawan daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naimbag nga orasyon na. Kastabat kan ka din do anak ko. Nakapasyar ka mat. Una nang, umaya ko bumulod iti bagasyo. Awan nga minan isang may. Ha? Sana balay, tay sublimi mo't lang nga dagos, apama na makagatang kami iti may sa kabanabagas. Mabit lang nga ro, tamangala ak iti bagas abulbuluda manak ko. Ay na, agyamanak na nang. Awan anyaman na. Sige, urayan nak dito yan, tamang kaudak biit iti pagbagasan. Aldawan din do, nga mayat pailaang tisisik kawilam di tangag cellphone. Agrubot kan atani, agalas 7 iti agsapa, maladaw tan amapan makigampas. Ay na, kasla masadutak mo't nga ruta na mapan. Kanya nga tanong si kalangan tiyagtuloy amapan makigapas bakit? Kaapay manan din do. Di mo ibaga aking marumanan ti kinasadot mo. Saan mayt? Kasla mading amin ti pagbagik. Sakat kasla agsiksikal ti tiyang ko. Adday nakaman ako na akong din do. Nagadumanin arason mo. Sana nga rason lang bakit? Talaga na sakit ti bagbagik. So nga ano sa mo na? Sikapay lang ti mapan makigapas. Ay talaga ama panak tani. Sayang mo ti maaldawa. Una, iso pa may gatang ka nagiti masapsapol di ti balay. Ka, talaga nga rod adi ka umay? Saan nga rod? Si kalatan ti mapan bakit? At least kan ka ta kondisyon ti bagim. Tangay di ka matgayam sumurot ang makigapas. Si ka lang nga rodin ti makaammo kadagiti ubing. Uwan bakit? Awan ron ba nga pagdanagam? Siya kun at talaga ti makaammo karagiti anak ta. Ay, agyamanak. Nakalusot manen ti rason ko. Masadutak laki di amapan makigapas. Sapay nakapunpudot. Asino mo't nga iti mayat ang mabilag. Saan lang nga rita? Nagatul pa iti kudel na iti pagay. Ay, tinasayaat. Ilad ko man kit din. Kastoy at ibiyag. Mga maturog ko naman. Iturog ko man. Tabarang makaitagtagay niyo pa kiti numero. Apang nga baka kiti loto, wano oray waiting no isaw. Agyamanak na nang, naawan kayo lang. Ang mga no saan kami manananangan ka nagitiap po ko yo. Ay na, awan anyaman na anak ko. May saak nga ina. Iso ajak nga rod mabalin, basta baybay anlatan ti anak ko. Nang runa kat adapay dagiti apo ko. Adda kayo magayam dito'y balay, manong dindo. Uwa na din ko. Imay kami na nga iti pangal daw dito. Kadwag na kiti ubing. Ay katuan ni Manang Marisa ngay, apay diyuin kuyog. Saan? Tayo so tinapan nakitangdan, ading ko. Napan nakigapas, ijayan da pari bito. Kasta aya. Uwain? O sige, agawid kami. Amangan kami no sumangpot ni Marisa, kat awan kami ijibalay.
Siguradong agdanag dayjay. Mabitla ang tamang isupot ak itiyawid jo abagas anak ko. Ay, wan man nga ron na Kat, agyamanak ma rin ha. At least, dito langan igatang iti balunan na iti ubing ti problemaan ming agasawa no ko. Ay, una yan. At to'y manong dindo. Ano sa mon, taday tala ang tinabati akwartak. Naimbaglaan nga igatang yu iti sidaan nyo inton bigat. Ayos! Mapangnamnamaan ka talaga, ading ko. Ay, ada kamit mananditi balay din daw. Apay? Ay, kwa, tatang. Awan man ang isang may. Manan? Katno kait itid mila ang itibagas kan groceries yu idinapan alawas. Wan nga raw. Nagbiitan nga'y anay ibaws. Ay kat, anyangay nga raw ti maramidak. Mangmangan kami mo't di talaga ang maibaws. Talaga kasta ti biyag tatang. Hay na, no syakla ang amay saan ang mabalinti kasta manong dindo. Ha? Agtrabaho kamot ngamin tapno ada ipakan mo iti pamilyam. Ha? Ada puntaw ti kabsat mo anak kaw. Pudnaw at tulungan da ka. Ngam nairuam kan samot ta namang namnama ka da kami. No kasta saan da kami at tulungan? Tulungan da ka. Ngam saanan akwarta ti itid mi manong. Anya ti kahit mo asawon, Freda. Tulungan da ka nga agbirok iti trabaho manong dindo. Ha? Dindo, anak. Saan nga agnanayon? Kat adda kami amang tultulong ken ka. Laglagi pam kuma nga addan pamilyam. Addan asawa ken anak mo. Masapul mo matag sa lukag para tinapimpinta sa masakbayan ti pamilyam. Amom kaday, abasol mo matlaang, no apayakas tanidin daw, bakit? Ha? Ne, taapay mo't anak ko nam tikas talakay. Wan ata sinanay mo mat ngamin. Tunggal dumawat, itad kamat nga itad. Inispoiled mo di anak ta. May saak nga ina si Mion. Alangan mo't abaybay ak ti anak ko ang mabisinan. Bakit? Saan apa nang baybay at ti panangisurum ken kwa nang agsalukag? Daitan day kunada, amas pilyem pay nga ikan itisida, ngam ti suruam nga agbaniit itisida na. Ar-arabidak laeng matikas tiyay. Ngamin napatag kanyak ti anak ta. Agit uresak man, ipatpatig ko man ti anak ta. Ngam amom kanay ang makadadaal mo't laang, tinalabas sa panangipatag mo kenkwana. Ay, kayat ko laeng mo't nga agbalin ang ragsak ni Dindo lakay. Adda akong dita. Ang no talaga akayat mo ngagbalin ang naragsak ti anak ta. Masapol asurwam ngagsalukag. Ngamen, awan bimmato a tao diti lubong. Dumteng to ti aldaw, ang mapukaw ta dito'y abiyag. Kat no mapasamak da ita. Kasanun taon ti anak ta, aday talang mangnamnama ka na tatikukuin na. Ay, si Mion. Saan pa'y analadaw ti amin? Bakit? Itapay laang, naskay nasuruamon ti anak tang agbalin a responsable nga anak, asawa, ken ama, ti may sa pagtangan. Ay na, naimbag pa'y gikabsat mo, tada na talgad at trabaho na. Uray babae lang, amo na ti dumiskarte, iso anapintas ti biyag na. Si kaalalaki, si kapay ti awan trabaho na. Ay, una yun ti kastoy abiyag, makaunga. Tumal na ka man, Marisa. Di nakman ikumkumpara ka ni Freda. Ngamin, nakaadal day jay. E din to ta siya kat saan. Una, saan ka anak kaadal? Ngamin, sadot ka nga agadal. Di nak ngamin maawatan ka. Oo, tanya kumangay tijak maawatan. Kano naglawag mo't at talaga asadot ka dindo. Bakit? Ni Freda, awan pa'y asawa na. Awan pa'y anak na. Balasang pa'y. Isung ado ti kwartana. Ketsi ka, adan asawam. Duan ti putot mo. Ngam uray piso aduling, awan pa'y mayawat mo kanyak ng asawam.
Ultimo dagiti anak mo, di mo pa'y ida maikan iti balunan da ama pan ag-eskwela. Siyak mo't lakit di aminan. Ay, makauma abiyag din do. Boston, nalakalang tagsaw iti kastakin ka. Ngamin, awan ka iti sitwasyon ko. Ay na, agdrama ka man ako na akong dindo. Sitwasyon asasawamat. Ti kunam ket di, talaga asadot ka. Sadot! Pasensya kayo, nanang. Ang amangan no adda pa'y extra akwar tayo dito. Balunan lang ang kumadagiti ubing ama pa nag-eskwela. Talaga ngamin anaibusan kami ita. Hay, dayto yan ti bagbagak idikeng ka, Marisa. Nga anya, nanang. Hay, di ka man agin didiam mo dita. Ha? Di mo't kunak ngamin idikeng ka, adi ka makias-asawa iti dayja adin daw. Ay, ti amok akat agbalbaliw ni Dindo, nanang. Apaman nga agasawa kami. Agbalbaliw kunam. Oo, nanang. Ahaw, inton anaw, inton pumuraw ti uwak. Ni nanang mo. No imalalaan nga tamo ngamin di asawa ma. Ke no nagagamo da abalayan. Inispul dan sama ngamin iso akasta. Laklakayanan ngam awa mo manaknakem na. Nanang. Kat puno mait, kita aman dayta. Siya mo lang tinamnamaan niyaw. Siyak ti mangmangtad iti alawan siyaw. Siyak ti mang salsalaw iti obligasyon ko mati asawam. Pasensya kayon at talaga, nanang. Amuyo mo't. Krisis ita. Iso medyo marigatan kami. Saan abali, tabayadak tumatla ang adago sa apaman nga adakwartami. Talaga marigatan kayo Tawa mo ngamin trabaho di asawam. Ha? Awan share bi di asawam. Nagdakkelan abagay ngam sadot mait. Di na kayat tiag trabaho. Di na kayat tiag salukag. Nanang, diyo kumamot pagsawan iti kasta ni Dindo, Uray kaskasano, asawak latamot ni Dindo. Kat, aginggat ka ano nga raw nga agan-anos ka iti din nana. Hay, na yan ay anak ko. Matay kayaw asimumulagat no kastalaan. Ada ibagak manong dindo. Oh, anya na ita, Frida? Ada na birukak ang mabalin mo apagtrabahuan. Paiso, anya nga trabaho na ita ading kaw? Construction. Ha? Agaplay ka ijay, ta sigurado nga awatan da ka. Amok nga mintibos ijay. Construction ko nam. Wen manong? Apay, awan sa balain. Naa? Diyak kaya ti construction. Narigat kung nadagsan ti trabaho, no? Construction. Ay na, awan mat tinalaka at trabaho kat. Kan may sa, mairwam kan tumatlaang No agrugrugi ka, talaga narigat. Diyak kaya ti agbagbag kat. Amangan agsakitak pay. Kat, anyangay nga rutiket mo. Opisina ko maa. Walo saan, driver. Nalaklakabasay. Kat, ada nga rod lisensyam. Ada nga rod experience mo iti opisina. Awan ang no lisensya, nalakalaang mat ti mangala. Numot iti opisina, masursuro mat na itano bilang lang. Day takot nga rod manong. Adda trabaho nga agururay kang ka. Oportunidad mo kumanday ta. Among ka di, asaan nga amin kat maikan iti tsansa nga agtrabaho? O sige, panunutok pa yan ang bag, ading ko. Nay, papayan Marisa. Anya tara aramidam. Kas lagim impagi ka man. Wan, agim impaki ak tapumanaw kamin kadagiti ubing Dindo. Ha? Nay, tapay mo. Wan, tawan mo't pulos makita ka pa nagbalbayukan ka. Manu atawan tamutan nga dandan na. Manu atawan mutan a puro dawat, puro utang, kari ka akari, ngam awan mo't mang mangyari. Na, tasyak pa'y kit di itan tinagbalin na dakas. Siyak pa yung ti apaam gapulangi ti dahi ti abanag. Saan ka nga apapaan Dindo? Ngam na uma akon, nabambannog akon iti kastoy a sitwasyon ta. Apay si kalanga ya. Tapno amaw, nauma kan mabambanuga matan. Taan niya kumangay tinakabannugam, aber. Kasano kumaamabannog ka? Katsyak matyag trabaho? Sika, puro ka lang dawat kan utang. Nakababain ti kastang ugalim Dindo. Kahit panawan na kaon, kasta kaday. Wan, pumanaw kami. Taamangan numatay kami asimumulagat. No agtalinaad kami pa'y itidanam. O di pumanaw kayo. Apay ti kunam lapdan kayo.
Ali pumanaw kayo. Makaamu kayo mo ito ni tibiyagyaw. Awanan bibiyang ko kada kayo. Ay, madanaganak ijay anak talakay. Nang runa itatapinanawan matan ni Marisa. Sapay intugot na dagiti dua nga anak da. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramidan ta. Kakamaw, Dolores. Nagtangken mo't ngamin ti ulo ti anak mau. Simeon, Una yun, aya. Talaga sakit ti ulo na dyan daw. maasyanak unay ijay anak talakay. Ay kat inka kasarita Inka kumustaan tapno maksayan day ta pa nagdandanag mau. Inaramid kun dayta. Kinasarita kon. Ngumkasla iyalang-alang namot. Ay, anya nga ta, no sikati makisarita kan kwa nalakay. Barang sikati denggan na. Bayam kakasaritak taw. Ang panagkunak at nasaysaya at sa no baybay ang tapaylaan. Baring makaamiras kat agbalbaliw mo tayo. Ay, una yung tikas tayo. Mabisinak. Ang amjak magkabalan dito makdaring agluti ti kanak. Awan sapay kitin bagas ngay lutok. Na, tiamok. Okay lang, oreg may saak. Ang manyan. Nagrigat. Kanalinday kayam tag may saak. Ay na, lukumata nagkagagata kiti. Lukumata nagpalinak a responsable nga ama kan asawa. Nalapit na dinak pinanawan ni Marisa. Nujak sinukir dananang. Kat imano ko ta ka nagtrabaho iti ibagbaga ti kapsat ko. Nasayat at siguro ti kasasad ko ita. Ay, na, kasanupay nga taitan. Kasanon na awanan na ba ti apa nagtalag ti asawa kanyak. Ay, kasano, nultinan kayat ti makisinobyan kanyak. Kasanon, nultin akong mapakawan na itinadakal ko. Agraman ti kapsat ko. Kasaluwag pa'y itan. Nanang, tatang, Freda ading ko, at the good news ko kada kayo. Anya dayta anak ka. Kasla naragsak ka manong dindo. Unyag pa'y sa anak ka. Anya nga'y day ta good news. At ang trabaho tatang, inaladak a driver ti may sa food company. Agpaisaw. Una nang, Ay na, nagsaya atan no kasta manong. Kamaudyanan na, at damat laang ang trabaho. ay kat sa isaya ate manakaw. Saan nga amin kat may kaniti tsansa ngagtrabaho iti may sa kumpanya. Nagasat ka, ta may sa kakarag iti pinili da nga agbalin a driver ti kunam a kumpanya. Uwan tatang, kat manipod ita, ikarik ngagbalbaliw akon. Aramidak amin nakabaalak tapno magisinubyan ni Marisa kanyak. Kan tapno maurnos ko ti pamilyak. Ay na, maragsa ka na ka makangag iti dayta anak ko. Panagnakam nga rod kumababaan iti aramid. Saan laeng apasig akari. Husto dananang kantatang manong. Di ka agdanag, taadda kami laang dito'y ang nakasuporta kang ka. Basta ipakitam, ti panagsalukag kan panagbalbaliw mo.
Patsyak asublianan na kantumot laang ni Manang Marisa. Wala din ko. Talaga akas tate aramidag. Kat alag na iti agundaway tapno agyaman kada kayo nanang. Tatang, Freda, amok ang nagbindutak iti kalabas. Kat sapala ko mata mapakawandak. Tinapatag ita kat nakaamiris kan, anak ko. Kas nakunar ti kabsat mao. Ada kami lang dito, oy, anak kasuportakin ka. Laglagi pong kumaakanayon, nga uray kasanupay ti kinarigat ti biag. Masapul mo ti agsalukag. Mamati ak nga amin arigat kan sakripisyum ita, kat may sa awagas ti Diyos, tapno maurnos mo ti relasyon nyo iti asawam. Dawatam ti panarabay ti Diyos, kat itultuloy mo ti narugyam para itinapimpintas a masakbayan ti pamilyam, dindo anak ko. Pinanaknakan met ti anak ko ti panagbalbaliw na. Inggaad na tinanggad. Agingga anak isinnoblyan metlaeng ni Marisa ken kuana. Ket ita naragsakdan nga agdandan na. Agingga laangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo Dolores. Ken ka pagayam Dolores. Ti panagayat ti maysa nga ina ket saan laeng ababaan iti panangted iti kwarta wenno kadag iti banag a kasapulan ti maysa nga anak. No diket ti panangisuro ken kuana at umakder babaan kadag iti bukod na asaka. No maminsan, ti pudpudno a panangipateg ti naganak ket ti panangbaybay aken kuana tapno isumetlaeng a mismo ti mangsuro iti bagina. Ti anak a nasuruan nga agsalukag ammuna wenno kabaelan na asarangten dagiti pannubok iti biag. Alakastan pagayam Dolores ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag